ole clear tu te chi bele vek ole tu tuma chuan tun tum FIFA World Cup Z chu in hial na te ha buaina te atam zia te kan hriat vekari noma turu tak tak te pola om bel zel pori noma ni chuanin kumin World Cup chunga in hial na tamber na ti la kan soi sual om lawe Argentina le Egypt in match hon tuma referee Francis Letizia chungchang kha ne ani hianin chan lama nei ani ti khan an soi sup na kha ne avoini thleng hian in hial na ala om pha ani chuanin hemi chungchanga hian FIFA roi tu te khan in ho tu te khan thu chuan ron siama hei kan chiar thlanga kan soi zuyang FIFA refereeing chief Pierluigi Collina chuan Argentina le Egypt in khelna a referee thutluk na siam te kha adik ani ti soin thlawanga ron ho tin Al Jazeera hian ron soya FIFA World Cup sani somni paruk round of 16 match Argentina in 3-2 Egypt an ne tum khan referee Francis Letizia France thutluk na siam te kha amwal phopui hle a khang thil thleng chungchanga thil ni dan tlang pui chu heng hi ani anaron tia heta anron da ang hen ganan chiar tha top top anga uluk ta khan lo ngai thla ula Egypt lam informal complaint and file bang turangin na Egypt Football Association EFA chuan FIFA ne na lung oi lo na thlenin referee Francis Letizia le a team te chu tual chung in elna World Cup atanga not chuak turin an nge na ni anon tia hi BBC na ron tarla na ni tin hei ba ka hian Egypt forward Mustafa Ziko le an coach Hassan Hossan te chuan Argentina le Messi te hi hem in elna hian an la omzel theinan referee hian du sakna alan tir ti in match an khel zo nuwa FIFA anrin hlel thu an soi hialani aron ti boka hemi chungchanga hian buaina kha aturu khop maya ha thena khan var VR kan ti kha referee na rawn bi ka nga tinge rawn ve ro kan ti na rawn ve du lo ti khan Egypt fans lampang te an ron por khop maya tun thleng mai hian helai topic bi ka hi chun buaina hilare theilawani chon tuna kan mu china khan kha thil thlen dan te aron chiang ur maya kan en chho zelang chuanin Egypt lampangina coach tena an ngen na hi FIFA in ti hian aron changa FIFA channa le thuthluk na integrity hum halna anon ti FIFA refereeing chief Pierluigi Collina chuan thu chhuat siamin referee te rin tlak na chu tuman an fiat hlon tur ani lo ti asoya thuthluk na han siam kha pressure emo du sak big wanga siam ani lo ti karon nem ngete haron ti bokani var thuthluk na adik anron ti boka Egypt goal ni na tur Mustafa Ziko goal var manga an narkha build up laya Egypt player Marwan Atia an Argentina defender Lisandro Martinez ati tluk masak wang ania kha adik tok bok referee kha dem tur om lawe ti in var thuthluk na dik ziate anaron soya hi Al Jazeera News anron post ania engpon ri se enge in mu dan helai ron soya hi FIFA hian in referee kha an chan hle mai enge mo hi chu om chiang ani affair thlot lawani anti sup ani nam dang kan ti te po khan an soina sa khop maya in mu dan treu khalo soi ve ta ula he Egypt goal ni na tur Mustafa Ziko goal var manga an narkha Egypt player Marwan Atia an Argentina defender ati tluk masak wangani haron tilai te po hi in nial na kha aturu le viewin karinga chuanin Egypt lampangina an complain lian bera chu Mohamed Salah ina penalty a hlo chuak lawakha ti khani heme chungchanga FIFA ina ron soye hi kan enanga Mohamed Salah an penalty a hlo chualo kha chu Julian Alvarez nena anin tekil kha normal football contact ani awang ani ti in an referee te thu na FIFA lam hian an thlop tlat thu an ron soi boka boru ka lian zola gem o ti hiri ru lo langa Mohamed Salah kha ti thu ve thawlo ma tinge penalty pek ve lo ti khan an coach te khan an out chuak nga la red card te yellow card te an mungal chum kha ne ya pui mi khop maya chuanin hemi FIFA ina an thuron chua hi Egypt how tu te an coach te khan an lo muan lung oi lo khop maya Egypt lam chun an laka lei nei taka thil ti na discrimination a thleng ti an soya ma se FIFA chun referee shememo no chua emo an tum lo thu an soya an thlop tlat thu an soi aron ti le tlat maya boru khi a lian luai lawang te soi thei me lawa tun tu World Cup hi a makhop maya sani somni pan ni po khanin kan en vekarin oma hetiang buaina lian tak ang hila ngai pon ka shelawani ngotun ma te chon alo zeu to mai thaya shedeu te kum upa deu khan lo soi ta ula kumin World Cup hi chu boru ka lian ha that khop maya quarter final
te po hi anon al rem rum lawang ti soi thei me lawani chuanin Egypt how to te han tong na sa bor khop moya anon soi tlang pui te hanan dan tlang pui te han soi zui ta ila hemi FIFA inan thutlu nan threat nu hianin World Cup hian du sak bik an na yani du sak bik na ya World Cup hi kaltira ni anon tia Egypt coach in he World Cup hi Argentina lam hoi tu renga ruam man ani ti inaron soi nga lani Messi le Argentina du sakna alian hle haron ti boka defending champion Argentina le Lionel Messi te chu in elna a an la omreng thainan le an tlak lo nan official te hian an du sak bik hle ani ti inaron soi hi Times of India ponaron tar langa hi ba ka hian var man sual le penalty mai aron ti le Egypt lamin goal an thun Mustafa Zi ko thun var manga thia ania ma se an penalty mu tur ero var hian an dik du lo ti in double standard khaibik an nei ani ti in ron tong chuak bok ania Egypt lampang ho tu te an ngoi mai thei hi ari nom lo ang reng khop mai atuna an tong kama po hi ania FIFA lampang ho tu te po hi anin next World Cup le pek lo om le turata ni hianin an rem zui zo ko ngem ti te po kharil rual lang ani chon Egypt coach hianin fair play ha om lo ani haron tia match chungin zana le fair play om lo hrim hrima an rami pui zong zong tho that na le han za omna referee hian ti chiani tina ron soi shep boka hei baga hian Egypt an head coach Hazam Hossain Khan in ron soi le tuna chira chuan World Cup in khel hrim hi ka en to don lawani ti khana ron tong chuak vele sak khani ya huai sen nang reng khop maya FIFA ho tu te hianin an now ti la mo referee ka an chan ang reng khop boka hemi Argentina le Egypt in ma chon chung chang in tum chung chang a buaina hi chu angong thui viau hirin no mani chon angen mu dan khalo soi ula mo hemi a hi chon zep thu cheng lawa kan tran lampang te hi chu kan tran ngar hlom khop maya Argentina lampang tran chuan in Argentina dikna hlir an ron soya Egypt fans lampang po khanin khalam hlir khan ron soya ni status ate Facebook ate po ni group rang mu tura tam khop mai kan tran lo zong te kha chu ang po khan mi ron soi ma se kan soi kan fak zui ve du mi lawa kan tran lam ngar ngari kan soi ritlang pui ve kani chon tu na ron soi khani nge nil rualan dan lo soi ula Egypt an head coach kha atiwa ma in ti nge duai na la chen la wani in lo ti mo comment la ma han lo soi ula hemi buana hi chu eng chen nge adai don ti lai hi ni ha dai atop done anin rem done ti lam hi chu om thei don lo ti hi chiang renga amaro chu eng chen nge hei hian ang hong don eng anga lian nge aron ngor chhuwa don ti lai hi tam tak chuan in do pui pathum te po hi chhuwa phanga te pon tia kha in mudan theu kha comment la ma khan lo soi vele shim don ne